Ikibuga mugenzi wacu Lorenzo Christian Musangamfura yaduteguriye amakuru aryoshye cyane tuyatega amatwi. Ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Kapitene wa APR Football Club yatsinze umukeba mu kibuga atwara igikombe cy'amahoro. Gusa no hanze y'ikibuga yatsindiye imbuga nkoranyambaga nyuma yo kwerekana umukunzi we imbere y'ibihumbi by'abafana bari muri stade Amahoro n'amamiliyoni yari kuri televiziyo. Nyuma yo gutsinda Rayon Sport ibitego 2-0, Kapitene Claude yirukiye muri ascenseur ahahurira n'umukunzi we wari umushagaye aturutse mu bafana, amuzana mu kibuga amwumvisha uburyohe bw'insinzi, amwereka abakunzi banyamukandagira barahimbarwa. Mu gushaka kumenya zandane kuri rihoho ryatwaye Claude uruno ruhande nikojeje kuri Instagram sanga umutemba nshyushyu w'imbavu ndende n'umutoni Nadia ku mafoto. Iyi nkumi n'ubundi igaragara nk'isanzwe yerekeza Claude niyo mugabo iteka ryose yo yambari tabaro mu mwambaro w'Amavubi n'wa APR Football Club. Aberwate niyo myambaro amata Mohamed Nadia n'imfura ikarabye. Nkurikiye neza amafoto ya Instagram aho uyu mukunzi wa Kapitene agaragara bari kumwe bombi. Haraho amutera icyotezo agira ati "You call it madness, I call it love." Mu byita ibisazi nkabyita urukundo. Nadia arasingiza uwo yasariye yihebeye bya burundu. Bwana niyo mugabo Claude, Kapitene wa APRFC. So much to achieve, I pray we don't die young. Nadia abwira umukunzi we ati hari byinshi tuzageranaho twembi Imana nibishaka. Mba nsenga ngo tuzarambe tubibonesha amaso twembi turi kumwe. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Ikipe mpuzamahanga umupira w'amaguru aho buri confederation itanga abakinnyi batarenze babiri iyatwara igikombe cy'isi. Ese yabiteye gute? CONCACAF muri Amerika y'Amajyaruguru, CONMEBOL muri Amerika y'Amajyepfo, CAF muri Afrika, muri umujyo kandi bakarima 11 yewe harimo na UEFA y'Iburayi igatanga batarenze babiri. Imigabane 6 ifunze inguni z'isi nzima. Buri umwe ufite impuzamashyirahamwe ya ruhago usibye abo navuze haruguru. Wongereho AFC yo muri Asia na OFC ya Oceania na Asia y'Amajyepfo. Hari imigabane irusha yindi impano nyinshi za ruhago, ariko tugomba gutoranya hose nibura buri mugabane ugira umukinnyi umwe cyangwa se babiri. Reka rero dukine 4-3-3. Umuzamu dufata umwanya umwe muri ibiri dufite Iburayi, Thibaut Courtois. Kuri gatatu tujye muri CONCACAF dufata umunyakanada Alphonso Davies. Bamyugariro babiri tubakure muri Asia, Kim Min-jae Korea Bayern na Kodir Kusanov Uzbekistan Manchester City. Nimero 2 mwiza ku isi ari muri Afrika, Maroc, Ashraf Hakimi. Batatu bo hagati dufata urutare rwa Mediane, Edson Alvarez umunyamexico ukinira West Ham. Ubwo CONCACAF mviriyeyo rimwe. Nyuma mwegeka abasore bombi ba Real Madrid bamenyeranye, Federico Valverde CONMEBOL Uruguay na Jude Bellingham UEFA. Imbere ibumoso ndakoresha umwanya umwe nsigaranye muri Amerika y'Amajyepfo CONMEBOL, Vinicius Junior, ndetse n'umwanya umwe nsigaranye muri Afrika iburyo Mohamed Salah. Rutahizamu agomba kuva muri OFC Oceania, Chris Wood avunderezamo imitwe nk'uko abigenza muri Nottingham Forest muri Premier League. Mbega ikipe mpuzamigabane iryoshye. Courtois, Alphonso Davies, Hakimi, Kim Min-jae, Kusanov, Edson Alvarez, Valverde, Bellingham, Vinicius, Salah na Chris Wood. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Bamerewe bate abakinnyi b'u Rwanda, abasore b'Amavubi bakina mahanga. Muri Libya amakipe ari muri kamaramaka yo gushaka igikombe no gusohokera igihugu, ayandi ari muri kamaramaka yo kumanuka no kugumamo. Al Ahli Tripoli ya Manzi Thierry na Kapitene Bizimana Jihad barashaka igikombe. Bakire Al Madina bayitsinda ibitego 3-1 harimo n'icy'umunyangora Mabululu. Manzi Thierry ntiyagaragaye kuri uyu mukino kubera uburwayi bw'imikaya.
kapitene Jihad yabanje hanze akina iminota 30 ya nyuma asimbuye. Kwizera Georgia na Rhode Island batangiye na umwaka w'imikino kuwa gatandatu. Rhode Island iyanganyije na San Antonio ubusa ku busa. Georgia yakinaga satirizamu ku ruhande rw'iburyo ndetse yakinnye iminota 90 yose y'umukino. Rutahizamu Nshuti Innocent wa Sebail yo muri Azerbaijan yabanje mu kibuga ubwo ikipe ye iyanganyaga na Samaxi 1-1. Mu mikino 14 ya shampiyona Nshuti yatsinze igitego kimwe anatanga umupira umwe wavuyemo igitego. Sebail iri ku mwanya wa nyuma ndetse ifite ibyago byinshi byo kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Mugenzi we Mutsinzi Ange Jimmy babana muri iki gihugu akinira Zira FK. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize yakinnye iminota 30 asimbuye ikipe ye itsinda Turan Tovuz 1-0. Ku rutonde rwa shampiyona Zira ni ya kabiri inyuma y'Ikigugu Karabakh. Beerschot itijwemo Hakim Sahabo mu Birigi yatsinzwe na Centro 2-1 hari ku cyumweru. Hakim Sahabo yakinnye 83 muri Kamaramaka yo kuguma mu cyiciro cya mbere. Beerschot ni ya nyuma ndetse birasa nkaho izamanuka igasimburana na La Louvière ya Samuel Gelet yo yamaze kuzamuka muri Pro League. Stade Tunisien ya Mugisha Bonheur yanganyije na Monastir ubusa ku busa muri Tunisia hari kwa gatandatu. Casemiro w'u Rwanda ntiyagaragaye kuri uyu mukino. N'amakuru yo hanze y'ikibuga nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Iyi ni Radio Rwanda. Wow kabisa, abantu bose barimo baragutera indabo rwose ku magambo meza uvuze kuri uyu mutema nshyushyu wa Claude Nyamugabo. Aroza ati Lorenzo turagukunda cyane, igeze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Lorenzo kabisa aya makuru arengetse kandi araryoshye cyane. Amagambo avuze kuri sheri wa Claude nagira kuwe bizagenda bite bizabikomeye cyane. Hari undi muntu hano wifitiye umukopine witwa Rosine yavuze ati mana yanjye aya magambo yose ngiye kuyakopera nyabwire Rosine waje. ariko rundi mukinnyi Lorenzo yizaniye umukinnyi amadoteza wa muntu uyu niba mwizaniye bamuhamagaye twamukira noneho. uyu musore ngo yitwa Shane Van Ali akaba yarakuriye mu kipe ya Eindhoven, ubwo ni mwirero rya Eindhoven, ubwo ni PSV Holland. Yahamwe mu kipe y'igihugu y'Ubuholandi U19 ariko kuri ubu ngubu yerekeye mu kipe ya Juve igiye muri Juventus yasinyemo amasezerano azamugeza muri 29. Ni umusore ukina mu busatirizi akaba afite mama w'umunyarwandakazi. Mama we ni umunyarwandakazi ubwo Juventus nkuru ni ikipe ya Juve nkuru ubita Van. Uyu musore rero ngo arawuzi cyane. Shane Van Ali ni umuhungu wa Lorenzo niwe wamwizaniye rwose. Ati njye wamwivuze azahamagara muri National. Shane Van Ali abantu baza kumureba uburyo akinamo. Aya mazina ya Rugangura ntabwo mbyizeye ko bisomye neza. Lorenzo noneho turamukira. Amubonye ko asa n'abanyarwanda. Asa n'abanyarwanda ariko ngaza umupira basa n'abanyarwanda kandi bafite mama we w'umunyarwandakazi muri Juve kugeza muri 2029 cyane. Juve ejo aramutangaje. Wow ni byiza cyane. Ubwo rero nuko mu Rwanda n'Ubuholandi kuko bwigeze kumuhamagara mu batari y'imyaka 19 ariko ubwo hakozwe follow up akiri kare urwo ndakemera ko ubwo bahamagare mama wenyine kuko w'u Rwanda ntaruzi niba yarakuriye muri za academy za uca ku mubyeyi ukamwibutsa akajya amubwira mwaramutse mu gitondo. Okay, twari tunyuzemo muri aya makuru n'ubundi ajyanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kubera ko tugomba kureba uko ahagaze mbere ko imikino ya gishuti iba rega no kwezi gutaha kwa gatandatu. Koresha nibwo dukina nyine na Algeria bayita Lefenek, ni ibintu by'ibinyoni kabuhariwe hariya bimeze nka kagoma. Ubwo rero koresha rwose ni ibintu byiza. Algeria igende dushobora nubwo duheruka gukina ndumva ari iri mu badutsinze ibitego byinshi. Icyo gihe nanone Amavubi yari yagiyeyo muri kampo. Algeria ikina match de barrage na Misiri bakina muri Sudan twari kumwe mu itsinda. Ugiye kureba equipe impamvu tugiye gukina imikino ya gishuti ino fenetre ya FIFA igiye kuza mu kwezi kwa gatandatu. Ntabwo muri Afrika hari ijuru nirimo yo gushaka tike y'igikombe cy'isi ariko muri CONMEBOL bazakomeza yewe n'Iburayi bazaba bakina UEFA Nations League kimwe cya kabiri kirangiza. Muri Aziya bazaba basoza gushaka tike y'igikombe cy'isi. Niyo mpamvu amakipe menshi yagiye atangira imikino ya gishuti kugira ngo bitegure kuko mu kwezi kwa 9
ubwo hazagaruka window yindi azaba ari ukudesida abagenda nk'ikipe y'igihugu ya Ghana na South Africa mu gihe batayikuraho ya manota yo kuri ekipe ya Lesotho ziramutse zitsinze imikino yose zatangira kubona amakarifikasiyo y'igikombe cy'isi n'Amavubi urebye biracyashoboka mu itsinda ryacu ariko nanone ukabona ko bigoye bitewe n'intego indi match mu karere ariko ubundi twakagombye gutegura match n'Abagande n'Umugande Nambore Polo Puti tugakinira kuri Stade Amahoro tukagenda tukajya Kampala Nambore nabyo Abagande nabo nimwe mu ekipe ahagaze neza mu karere nubwo na tike y'igikombe cy'isi bigoye ariko ni imwe mu ekipe nayo yaguha challenge kuko abafite ekipe nziza ariko nabonye bategura Sekafa challenge niba tuzajya ariko nayo nabonye bayivuga kuko ushobora kuzakoreshwa mu rwego rwo kwitegura shani izabera muri Kenya byaba ari byiza cyane hari abantu bagenda batwibutsa abakinnyi hari umwe mu bantu bambaje ati Marvin Kari yagiye yakoze imyitozo gusa tujyana mu gihugu cya amagana mu nakaza Ivory Coast kora imyitozo abona ntabwo yari fit kira gihe ntabwo tuzi amakuru ye Marvin Kari hanyuma Lorenzo Rakoso yavuga ko uwo mukinnyi ahubwo ngo ni imyugariro uwo mujene Shani umukinnyi wa Lorenzo umukinnyi wa Lorenzo umukinnyi wa Lorenzo mfite icyizere ko akina mu bataka kaza gufasha nshuti naho se mu bwugarizi dufite ba Kavita Fanuel nabo bakiraho bagipendinga n'abamanzi barahari ariko nawe yaba ari inyongera nziza muri defense amasa kwemereye yaba ari profile yatuma n'abandi baza buriya iyo ugize umukinnyi wo muri ekipe ikomeye akaza kugukinira iyo nkuru igatambuka n'abandi bana bakina mu ekipe baba yabaye baraza ayo ni Amavubi